GCN page so mesra subscribe to my channel found Sammy Abe on the show. Ube a notification any sana news and better be open your beauty and as when you be sharing a GCN page Hamidin Eje Adwa Sechi. His Excellency Nana Akufo Addo Edinani Achim Ewo UK and Montenso United Kingdom. Na His Excellency Nikona Okoeno discussion okwa having titru pa efa education. Na His Excellency Nana Akufo Addo Oko UK omo ekodwendwen education wono and na UK Prime Minister Boris Johnson ede ensembia to dwa na newspaper ene de eba out na ensema newspaper e kan ina ne say abra His Excellency Nana Akufo Addo ekopie mu ewo UK no Prime Minister our UK Boris Johnson ebisa His Excellency Nana Akufo Addo say akukudru bempa na onyan enti the any predecessor mampeni dada John Dramani Mahama went to nyanye me free SHS Nana akukudru be no nyanya enti obeye president ne first time otumi edi free SHS eba ya chese ni mo free for free SHS and free SHS mo free no mutwa pa na na Ura Boris Johnson His Excellency Nana Akufo Addo why di papa so onya akukudru edi free SHS by the first time abra the predecessor went to me afamba because free SHS de and I say education there e wo man bie mu eboa e ma na mpuntu ekoso e na afen so emu nipa no ani ebie kase eti nyama bebre so e na yehu ye left and right into His Excellency Nana Akufo Addo free SHS no de buy no Prime Minister UK Boris Johnson Krasi no wanwa akukudra His Excellency and Nana Akufo Addo enya otumi e de free SHS by wa brand predecessor went to me afamba na say and newspaper and I say nipa no kasem no de etudwa they said Beno Buya no I'm sure say one question no bu no dia he no just say we are say kwache kwasa ba man to Matthew di and what you need and I make sure I don't know what the state of our secondary education say also be free SHS na as I say secondary education that is the point see be ya buye ompani 40 a omobo ebefu because now think obu ni say be queen din fatana wakono na aye bida wo hoyi so okase obeya mpanifo say yendino achiye ntika kwatse kwa ne de ne ge obabi efi in baby so anka eko nti mpanifo no number for but the fact is that the queen din fatana kono nti na omampena na ado ye to nsa frɛ no anye forum bia say education forum a omoye wo UK amai si nkwadwendwen 2021 to 2025 kasemo a yede hye enwomasua mu ema enwomasua ekokan esan sa bible mu wanyina wo hwe oman a watabiri sika kase yede ahye ne manfo adesua emu a uyi Ghana firi ho aman bia eni ho nti na UK fo adwemu no on person yesa discussion we ya anon person mo kusa kun ya na ebe queen o se efre no I say this is the fact. Patrol check my fact yes. Okay. Now you see a film company na Adodankwa Akufo Addo. Na obechire mu say adwempo ben na opposition for kran tumi andwe hu se ye betumi anya free senior high school. Na oba ye na first time mutumi etabiri oman no se ni oti Isle Gomba etimi ko school na ye a. Minua na oti Nyankpandu Liba na ko school a ye. Yetimi tam oman sika e man confirm tutu a ye tam oman sika di tuyo akwala school fees na onyin e be yo panimpa ye chance na be wo ye kasa mu say the key or the success to life and as a key to success no education enwumasua na e kwanten point fa so a die ebre oman bia nti sa man wanya sika na tumi man confirm na niema emfa ho ntwansi koso de a ye betunya start tabiri sika no e de bowura yen timamufuo e da ache ho atua omo nwumasua ho nsem a ebekɔ ye chance ye na bi mu say oh etimenye ye oh aden and Nyankopon chade kakra enyina ate ha kwasukura oka bi abamu ayi ano wo akurase tumu aye ma na so hu ache mota na ne maame si buo yo mampanya na ado nyame enhirawo enne sa maame no obo na ado abaso nti o mampanya nyansa mu ahunu se senior free senior high school no ekoye na abie
education mu ama ne nkwala nyina tumi nya kwan ko sua de no eye yi a yensa anwe ho se omo to aso no yebetumi aye na akoyie na dodo na sa tumi ato aso na fe de omo nso tumi awie na ne akose buaje sorry a na obiti na konya no so we free ha na je se mabu no daache na ACE se ne be ya Ghana be fa no ntuma pafura so mampani de to abrofo nanim se yen Ghana akwa de edikan akwa adwendwen ho ene ka sei yesin kwala ne kura mfa Ghana card tertiary education o de Ghana card kura betimi akọ no atua office no aban na tua ma osan wo wi a no atua bet aban na start kura adwen ho se ebeduru mpempensu bi no yen san peja free no ensan ko duru ho na chesenga from nursery edeba JSS secondary school to university there enkoye awofo daachi enkoye awofo no ehaw enkoye me maame otontomo ntokwan ho no edadwen biem na mum akwala ho masua no eye oman no edadwen me de baabi a me frinti me gitum kwasi me nim baabi a ofi de na nso se obusua tena se adwen wo daachi ho because ka ni oh brother na Akufo me president what are you telling me Akufo me president no masa ultimate blog ma Ghana ultimate Ghana some because you Ghanaians know that Akufo is a peaceful man. Akufo is a quiet man. The man so called Akufo I know say yes so no ba obechin kofogu no and then one che will be able to more and then ultimate na attempt to me no the body dua no afa anwodi ultimate kunu wufi no afa anwodi ultimate kan sama enim no afa anwodi elu tu obi aka bi awu se de Nyankopon do no wiase na no sana Yesu Kristo mu ye no Jesus na mosimu di na chi no sana ye se ye no sabato na ka no Jesus sana ye se ye no and which we catch them say Akufo de Jesus magana enti akwaketo afafo no odidi na tam akwaketo afafo a ohun ne ho mfaso no waka nsambone akwaketo afafo a no waka anyambrasam journalist afafo a ha na who JJ Rollins the time do you got nice opportunity to come and insult JJ Rollins asa munya chimi no ne ehunu nyansan Samusi atem dia ye nyina bedi bio masa mesi munya chimi no ne yesu ehunu nyansan ene sa dia yesu be chimi bi who journalist a wo so udi na nado atem aboa na wona Ghana bobosia did you insult aboa na wona e bobosia so na echedi did you insult kwasiampa nyini ye bobosia mo pese e chama munya biti ye bobosia mo pese e China wo se MPP NDC bae dia wo so nya henie kwasia wulika wo pese wo yi free because of so kasama party kwasia wulika wo pese wo yi free wo pese prof say we a party member momo tire Ghana ho hey media me Akufo de tire Ghana ho si no bia o Ghana ho the whole Ghana including our kings including our ex-president nasa mamo kan cham say free education ya hwe I mean ko bia ka me chewa wote woro mi ko bia ka the way I'll fight for Ghana no ka be che de wote wo kaka no minister bato ametie de mo de Akufo de me ya wo mi wiase ne say papa ni be wo wie na afa na mo bone samrane